Srećna Nova godina, ljudi! Srećna Nova godina u Srbiji i na Balkanu. Evo ljudi, pakujemo se, palimo kući. Danas je 31. decembar i palimo kući za neki 3 sata nam, ne, za 4 sata nam je avion, za sat vremena krećemo od kuće. Ajde mi izmeri ovaj kofer. Ajde. 20 pounds. 17 poundi. 7,7. Provjerili se. Mene pasoš, pare, zelene karte, sve provereno, znači sve tu. Idemo kući, posle 14 mjeseci. Nemam nikakav osjećaj. A? Nije. Nemam nikakav osjećaj. Baš sam... Možda tek kad sedemo... Mixed feelings, što bi rekli, ja meni. Može. Stigo ovaj, nije. To je taj. Slušaj brata tvoga. Ko poznate ličnosti Burazir? Hi. People se... Nisam začuvala, morate mi još jednom da manete, molim vas. Hoćemo, Duće, maš? Možda postane poznat. Tu je Rebit. Ajde, polako. Čuvajte se. Jedno, gledamo se. Rečalo. Hvala ti. Hvala tebi jebo. Hvala, brate. Ima da Hvala. popijete kafu. Taman je toliko, brate. Znači, Buraz da popijete do kafića. Hoćeš napred s njim? Ajde se Da nije nešto puno, ali neka se nađe. Hvala ljudi, ajde uživajte. Srećni praznici, lepo se provedite, brate. Slušaj. Ajde, pozdrav, čao. Thank you. Have a good day. Thanks so much. Samo kad smo se rešili onih kofera. Kako je njemu dobro. Može džir. Popijem pred 2-3 piva ovdje na aerodromu i Overno. spavam. Samo što je fora s pivom, ići će mi se u WC. Ali dobro nam je vreme, zato što mjesto isto krećemo 9 uveče. Tako da ćemo sada se nahasamo, napijemo piva i puntamo. A u Beograd stižemo popodne i to nam je ekstra. I dočekamo Novu godinu iznad okeana. Vjerojatno se pitate zašto smo u ovim idealnim božićnim džemperima. Ugly Christmas sweater. Tako ih ovdje i zovu. Da, ružni božićni džemperi. Što su stvarno ružni. Ja sam se uvijek pitala ko kupuje ove džempere i evo ja i ti smo sad ovim debilnim Posle godine, džemperima. da, postali smo pravi oni. You guys look very festive. Thank you, man. Oh, let's get some food before they close. French fries. Možda neki cheesy French fries. Pokaži svoj džemperčić. Srećna Nova godina! Without onions. Fry with that? Fries come with it. Come with that? Okay, perfect. Okay. I ran out of singles, so I don't have no more singles. But I owe you $1.95. Aj, čakaj, don't worry. Oh, sorry. Čakaj. Duguje mi $2. Extra cheese for me, Dad. Sad ću da vidim. Sad ćemo da ga vidimo. Znači, jer njihov svuda ide ovaj krastavac. Mora krastavca. Stavio mi je 2 cheese, rekla sam mu extra cheese i stavio mi je. Čuo je ipak. Dobar je. Duće posti. Tvoja privatna kancelarija. Your private office whenever you need it. Da, Kao sedneš unutra i ovo je zamagljeno, ne vidi ti niko glavu. I ti kao imaš svoj stočić. Kao možeš da rezerviš. I kao sedneš tu, otvoriš laptop i radiš. Platiš dole. Platiš karticom I unutra sediš i imaš vjerojatno internet i završavaš poslove. Zvučna izolacija sigurno neka vrhunska. Niko te ne čuje šta radiš. A,
coaster. Oh, Yeah. indoor roller coaster. Indoor roller coaster, yeah. So it spins all the way around, 360 degrees, and it goes. And do you have VR also? Yeah, with the goggles With on. the It's pretty crazy. Where are you guys from? From From Serbia. Serbia. Are you going back there? Yeah. Oh, yeah, nice. Nice. Yeah. This is going to be everywhere soon. Really? I think so. Yeah. So this is something new? Something new, yeah, this year. Yeah. Wow, great. And then it's just going to get crazier. Yeah. Thank you. All right, have a Thank safe you. trip. Okay, You as well. thank you, man. Happy New Year. You too. Thank you. I jedeš. I evo Sanja će biti na snimku. Ćao Sanja. Ups. Ma bit će odbrojavanje, neko u avionu sigurno. Viš kako su obučeni. Moraju nešto da nam pripreme. May I have your attention, please? Passengers departing to Warsaw at Flight 04. For holding United Airlines boarding passes. May I have your attention, please? The Darnell Jetty. Once again, Thank you. launch Idete wszyscy? Konačno, brate. 50 minuta smo stajali. That will be the second eye on the right, please. Thank you. Hello. No camera. Oh, second on the right. Hello, welcome aboard. Ovdje ćemo provesti narednih 10 sati. You may want to use the Kao, dok 10 sati treba letimo ovaj sedište, brate je... Gledajte ovo sedište. Kako se zove Amerika? the flight mode. Tu će mi se opet malo uprpio na poletu. Ostavim. Evo ljudi, 11:10 za 50 minuta je Nova godina. 1. decembar, doček Nove godine u avionu. I to da vidimo kako izgleda. Ne znam nikoga da je dočekao Novu godinu u avionu. Iznad Atlantika. Nija, ako je neko, nek piše u komentar. Znam da traje 3,5 sata i da ću zaspim na pola filma. Ali moram dočekati Novu godinu, znaš. Bacim vatromet u avionu. Da si baciš petardu. Hoće Đusić. Hoću. Na pani jakiś sok, Pepsi, wino, Već je naoružan kamerom. Čekamo, vidimo će li se nešto desiti. Izgleda Čekamo neće. da... Ponoć! Evo je. Ponoć. Srećna Nova godina, ljubavi. Srećna Nova godina. Mislili smo da će kapetan da broji 10, 9, 8. Ali ništa od toga. Ništa od toga, evo, Novu godinu proslavljamo uz večericu. Prvo smo nekako drugačije zamišljali da će biti ova Nova godina u avionu. Ništa od toga, tako da sad najedemo se i zaspimo uz Avatara. Da, nastavljamo da gledamo film. Živali! Nazdravljamo crnim vinom, bambus. Bambus! Se bambusamo! Sutra, mislim, da, sutra, sad već. Spavamo kući. Posle godinu i 4 mjeseca će spavati u svom krevetu kući. Da, brate, to je i meni baš isto trip. Posle 15 mjeseci kući kao. Ne mogu zamisliti da će spavam u svom krevetu. Romantična večera za dvoje. Loše vesti su da ćemo možda zakasniti na naš connection flight za Beograd. Zato smo malo smoreni, ali vidimo se za nekih 7 sati u Varšavi, pa onda posle toga u Beogradu. imamo 5 minuta da pretrčimo u drugi avion, ali nismo sigurni šta će nam biti sa prtljagom, da li će on stići. Sad smo u rebusu, nikad nismo imali ovakvu situaciju. Tako da ćemo vjerojatno zaglaviti malo u Varšavi. Ćao ljudi, srećna Nova godina svima. Uspjeli smo malo da ospavamo, možda 2,5 sata, 3. Can I take it? Yes. Coś dla Państwa? Już mnie było lekko kapuc. Thank you. Kafe dżonka.
Šta je bre ovo? Što ovako šele vrdamo? Opa. Oj. Hvala ti Bože. Evo, stigli smo, ipak su nam pomerili let za 15 minuta. Ima dosta ljudi koji idu za Beograd, pa im se ne isplati da svakom čovjeku daju po 600 evra. Sačekat će nas. Hello? Samo pustić čeka. Tu? Jel ovdje? Idemo busom za Beograd. Možeš? Koja smo sedišta? O naszych najnowszych ofertach można znaleźć na stronie Kako je lepo iznad oblaka. Iznad oblaka raj, a dole muran užasan dan. Surče. Tačno. Ajoj. Baš nemam osjećaj da ću sad da ih vidim sve, znaš. Neka me trema sad hvata. Za 10 minuta ću sve da ih zagrlim. Baš čudno. Brate, kako ćemo sad spucati? Mogu da su uspjeti. Vidjela sam se, ne vraćam. Kakav je bre, beogradski aer. Stade traka, nema naših kofera. Brate, nemoj mi to raditi. Nema nam kofera. 4 kofera. Tad nam kažu da idemo da prijavimo na izgubljeni nađeni prtljak. Ja, te gledaj kako ljudi, svima nam fale. Evo sad ćemo da izađemo ovdje, samo popunjavamo zapisnik ovdje, kažu to se često dešava sa ovim Lotte Airlinesom. Stići će nam sutra. Kaže stići će to sutra, preksutra, tako da evo samo da popunimo zapisnik. Izlazimo za minut. Važi, izlazimo za minut, ajde. Hvala ti. Hvala, prijetno, srećna godina. Bravo. Bolje vas našli za dan dva. Kaže, stići će to. Evo ovaj čika čeka tamo za... Sad ćemo. Idi Milijana.